Të shëmbëtyra 10 birgjereshave do t'i thuash vllajt me pak fjalë atë që thot të gjitha i zuri i gjumi. Στην παραβολή των 10 παρθένες, νίσταξαν, δηλαδή κοιμηθήκανε και οι 10. Me λίγα λόγια. Ναι. Κοιμηθήκανε, δεν εννοούμε το φυσικό ύπνο, γιατί οι γύρες στρογγυλοί, αλλού θα είναι μέρα, αλλού θα είναι μεσημέρι, αλλού θα είναι βράδυ. Είπες για το φυσικό ύπνο, Δεν είναι ο φυσικός ύπνος. Nuk është gjumi frymëror, nuk është gjumi fizik ky që i mori gjumi që të 10-tat, sepse dikun sikur sillet toka, dikun është dritë, dikun është natë. Αλλά επειδή ο χρόνος περνάει, εύκολα κουραζόμαστε. Por nga që koha kalon, shumë lehtë lodhemi. Βλέπουμε ένα γεγονός, λέμε τώρα θα έρθει ο Κύριος. Shohim një çështje për shembull që ndodh, diçka që bëhet dhe themi tani do vije Zoti. Θυμάμαι χριστιανοί μας λέγανε επειδή το 48 έγινε το κράτος του Ισραήλ, όπου να είναι έρχεται ο Κύριος. Më kujtohen të krishterët e viteve 48, kur u bën shtet Izraeli, thonin tani po vjen Zoti. Ναι, η Γραφή λέει δεν θα περάσει αυτή η γενιά. Po, shkrimi thotë se nuk do të kalojë ai brez. Αλλά δεν ξέρουμε σε ποια χρονιά της γενιάς θα έρθει. Por nuk e dim se cilin vit të këtij brezi do të vijë Zoti. Και επειδή εμείς μεγαλώνουμε, γιατί είμαστε με φθαρτό σώμα, Dhe nga që ne rritemi sepse jemi me trup të prishëm, λέμε γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Κάποιοι από αυτούς που τον περίμεναν πέθαναν, αναχώρησαν. dhe themi pse s'ka ardhur Zoti. Disa që e prisnin akoma dhe vdiqën, pra edhe Zoti nuk erdhi. Κάποια διαστήματα ετοιμαζόμαστε, το παίρνουμε ζεστά και μετά κουραζόμαστε και σταματάμε. Disa herë përgatitemi dhe marrim nxehtë çështjen, domethënë, pastaj e shohim dhe lodhemi dhe ftohemi. Αλλά εκείνοι οι οποίοι έχουν το λάδι, αδερφοί μου, Por ato që kanë vajin, αυτοί που έχουν το περίσσευμα δεν έχουν πρόβλημα. ato që kanë vajin pra të pricën, nuk kanë problem. Γιατί η Γραφή λέει ότι όλες κοιμηθήκανε. Sepse shkrimi na thotë se të gjitha i zuri gjumi. Αλλά αυτές που δεν είχαν το λάδι, έσβησε η λαμπάδα τους, δεν μπόρεσαν να τελειώσουν το δρόμο. Por ato që nuk kishin vaj, nuk kufuten, nuk munden. Γι' αυτό όλοι να πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο, αδερφοί, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Për këtë arsye, vëllezër dhe motra, të gjithë të mbushim me frymë të shenjtë sepse nuk e dim se kur vjen. Ήταν όμως όλες χριστιανές και οι 10 ήταν παρθένες, ήταν αναγεννημένες όλες αυτές. Që të 10-tat ishin të krishtera, ishin të rilindura që të 10-tat, ishin të virgjira. Απλά κάποιες δεν είχαν λάβει πνεύμα Άγιο ή το είχαν σβήσει. Por thjesht disa nuk kishin marrë frymën e shenjtë ose e kishin shuar frymën e shenjtë. Όσες είχαν περίσσευμα, αλλά δηλαδή πληρωνόταν πνεύμα Άγιο, αυτές ξαναφούντωσε η λάμπα τους και φύγανε. Të gjitha sa kishin vaj rezervë, domethënë mbusheshin me frymën e shenjtë, ato mbushen llampat e tyre dhe hynë në dasëm. Amin. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο σε αυτό. Amin, amin. Pyetja tjetër po këtu është me 10 vigjerishat, aki kur thot fjala e Zotit, shkuan te tregtarët, shkoni te tregtarët edhe blini, për kë bëhet fjalë për tregtarët? Kush janë tregtarët? Αδελφέ, στο ίδιο θέμα, η ερώτηση δεύτερη, λέει, όταν λέει πηγαίνετε στους πουλούντας, ποιοι είναι οι πουλούντας? Εδώ το πήραν πολύ ότι δεν θα είναι το Πνεύμα το Άγιο, γιατί λέει το Πνεύμα το Άγιο είναι δώρο. Këtu, për këto tregtarët, e morën shumë dhe thanë se nuk është fryma e shenjtë, sepse fryma e shenjtë është dhuratë, jepet dhuratë. Όμως δεν έχουν δίκιο. Por nuk kanë të drejtë. Θα το δείτε αυτό στο 55 κεφάλαιο του Ισαΐα. Këtë do ta shohim tek kapitulli 55 i Isaias. Διαβάστε από το 1 έως το 4.
Lexojmë 3 paragrafet e para. Kapitulli 55 Isaia. O ju të gjithë që keni jetje, ejani tek ujërat, dhe ju që nuk keni para, ejani blini dhe hani. Ejani blini pa para dhe pa paguar verë dhe qumësht. Pse shpenzoni para për atë që nuk është bukë dhe fryti i mundit tuaj, për atë që nuk të ngop? Dëgjoni me kujdes dhe do të hani atë që është e mirë, dhe shpirti juaj do të shijojë ushqimet e shijshme. Vini veshin dhe ejani tek unë, dëgjoni dhe shpirtrat tuaj do të jetojnë, dhe unë do të bëj me ju një beslidhje të përjetshme, sipas hirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit. Amin. Εδώ πέρα μας περιγράφει ότι όποιος διψά να πάει στα νερά. Këtu na përshkruan dhe na thotë se kush ka etje të shkojë tek ujërat. Και αυτοί που δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν αργύρια, Edhe ata që nuk kanë para, να αγοράσουν και να φάνε. të blejnë dhe të hanë. Μα αφού δεν έχω λεφτά, πώς θα αγοράσω? Ma derisa s'kam lek, si të blej? Λέει, αγοράσατε ίνο και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Thot bleni ujë dhe qumësht pa paguar, pra, pa para. Η αλήθεια είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι δώρο, δεν μπορούμε να το αγοράσουμε. E vërteta është se fryma e shenjtë është dhurat, nuk i blejmë dot. Αλλά πρέπει να πάμε να κάνουμε αίτηση. Por duhet të shkojmë ta kërkojmë. Βλέπετε τι λέει, ελάτε και αγοράσατε. E shifni si thot, ejani dhe blini. Μα δεν έχω λεφτά, Ma nuk kam lek, δωρεάν είναι το Πνεύμα το Άγιο. dhurat është fryma e shenjtë. Αλλά πρέπει να πάμε να το πάρουμε. Por duhet të shkojmë ta marrim. Εδώ πέρα το πήρανε πολλοί ότι αφού το Πνεύμα το Άγιο είναι δώρο, Këtu shumë e morën, duke thënë se derisa fryma e shenjtë është dhurat, άρα δεν μιλάει στις 10 παρθένες για το Πνεύμα το Άγιο, pra nuk ju flet 10 virgjëreshave për frymën e shenjtë. αλλά κάνουν λάθος. Por ta dim se bëjnë gabim. Και εδώ πέρα λέει να αγοράσουμε, αλλά χωρίς λεφτά. Edhe këtu thot të blejmë, por thot të blejmë pa para. Αυτό σημαίνει και μετά λέει κλείνεται. Γιατί λέει ξοδεύετε τα αργύριά σας ουχή εις άρτο και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμού? Pastaj thot pse shpenzoni para për atë që nuk është bukë dhe fryt i mundit tuaj. Προσέχετε στο 3 εδάφιο λέει ότι ακούσατε και η ψυχή σας θα ζήσει. Vini veshit thot në paragrafin 3 dhe dëgjoni se Θα σας κάνω αιώνια διαθήκη. do t'ju bëj një beslidhje të përjetshme, Τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? sipas hirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit. E di çfarë do thotë kjo? Όταν λέει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά, σημαίνει την Ανάσταση. Këtu kjo do të thotë, pra sipas hirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit do të thotë për ringjalljen. Αυτοί δηλαδή θα αρπαχτούνε. Ato pra do të rrëmbehen. Για να το καταλάβετε αυτό, θα πάμε στις πράξεις των Αποστόλων στο ΙΓ κεφάλαιο, στο 13 κεφάλαιο, Që ta kuptojmë këtë do të shkojmë tek Veprat e Apostujve në kapitullin e 13. και διαβάστε το 34 εδάφιο να δείτε ότι τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά είναι η Ανάσταση. Dhe kapitulli 13, paragrafi 34, që flet për ringjalljen pra. Για διαβάστε το 34 εδάφιο να δείτε 13 κεφάλαιο πράξεις και εδάφιο 34. Te veprat e apostujve vëllezër, kapitulli 13, rreshti 34. Dhe mbasi e ka ringjallur prej së vdekurve, për të mos u kthyer në kalbje, ai ka thënë kështu: unë do t'i jap premtimet e sigurta të bera Davidit. Βλέπετε, ο Παύλος ερμηνεύει αυτό το εδάφιο ότι αυτός ο οποίος θα αναστηθεί με άλλο σώμα και δεν θα επιστρέψει πια στους νεκρούς, έχει τα ελέη του Δαβίδ πιστά. E shohim se si e shpjegon apostulli Paul këtë, se ai që do të kthehet
Γιατί πολλοί θέλουν να πούνε ότι τα εδάφια εκείνα του Ισαΐα δεν έχουν σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά κάνουν λάθος. Disa duan të thojnë se këto paragrafe që lexuam tek Isaia s'kan të bëjnë me atë që lexuam, domethënë me ringjalljen, por kjo është gabim. Έτσι. Ελάτε λοιπόν να αγοράσετε άνευ αργυρίου και άνευ τιμής και θα λάβετε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, με λίγα λόγια να σας το πω έτσι απλά. Me pak fjalë, kjo që thot ejani dhe blini pa para, do të thot ejani dhe merrni pjesë në mbretërinë e qiejve. Αν δεν μας το εξηγούσε ο Παύλος εις πράξεις των Αποστόλων, δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Αυτό είναι Mos e shpjegonte këtu tek veprat e apostujve të Pali, nuk të ta kuptonim kurrë këtë. Αλλά δεν νομίζω να κάνει λάθος ο Παύλος στην ερμηνεία του. Por nuk besoj që të bëj gabim Pali në shpjegimin e tij. Αμήν.